بیننده عزیز درود میگویم با شما. ما علی ایجاد برنامه نیکوس این نوبت آمدیم به شهر ترسونزاده تا از فعالیت مکتب ورزشی شهر ترسونزاده شما رو آشنا کنیم و البته که هدف تهیه برنامه نیکوس از شهر ترسونزاده در آن است که در این منطقه مربیان و عموما نفرانی که در ساحه ورزش فعالیت میکنند تا کدام اندازه امروز رسالت داشته خود را عملی میکنند و دستپروران مکتب ورزشی شهر ترسونزاده از مسابقات داخلی و بیرونی چگونه نتیجه ها را به دست آوردند. و ما شروع میکنیم از همین میدانچه ورزشی که اینجا دختران به رشته فوتبال مشغول هستند. این میدانچه ورزشی 2 سال قبل در نزد باغ مرکزی شهر ترسونزاده بنیاد یافته بود که بعدا برای دختران فوتبال باز شرایط سازگار به میان آمد تا مشغولیت‌های خود را در اینجا برگزار کنند. زلیخا سفرова مربی مکتب ورزشی شهر میگوید برای سرجم کردن گروه فوتبال دخترانه تلاش‌های زیاد کرده است. در شهر ترسونزاده در همین 3 سال که فوتبال در همین کار و فعالیت کرده ایستادم خیلی دشوار بود، یافته نتونستیم. بانوان خیلی قینده در مؤسسه ها رفته، اعلانا چسبانده، هر جا بازی ها تشکیل کرده. خودم همچون بازی کردم و جلب نمودم که تا همین درجه بیارم. 5-6 نفر بودن اول، آسته آسته حاضر بسیار شدگی هستند و در چمپیونات ها اشتراک کرده ایستادن. با دختران کار کردن خیلی دشوار است، هم فهماندن قینتر، هم فکر خیالشان دیگه خیلی تا تیار میکنیم، هم و یا سخت گپ زدن نمیشه، دلشون نیافتن در کار، هم پسیخولوژیک شدن در کار، همین کمتر دشواری هست. حرکت میکنیم، جلب کنیم، دخترها بسیارتر جلب کنیم و پیش بریم. راه آوردن این دختران به ورزش مخصوصا فوتبال در منطقه ها مهم و سروقتی است و میتواند بر رشد فوتبال بانوان در کشور مساعدت فعال کند. تحلیل ها نشان میدهند که در صورت مهیا بودن امکانیت های مساعد برای دختران، خود آنها با میل تام به میدان آمده فوتبال بازی میکنند. وقتی که من به فوتبال آمدم، پدر و مادرم هیچ ناراضگی نداشتند و آنها شدند که من در فوتبال اشتراک کرده هستم. آنها همه وقت مرا دستگیری میکنند و کمک میرسانند. آنها آمده یک خیلی وقتا در مشقمان اشتراک میکنند و ما را دستگیری میکنند. ما با فوتبال آمدیم، یگان چیزا نمیدانستیم و مربیمان سفر و زلیخا با ما چیزای فوتبال، یعنی مشق کردن بازی‌های فوتبال در آنجا چه قاعده ها چیزا هست همه چیزا نشان دادن. پارسال ما در مسابقه اشتراک کردیم و جای دوم را اشغال کردیم. امسال هم تیاری ما خوب رفته ایستاده است. ما کوشش میکنیم نام ترسونزاده را بلند برداریم و میان بانوان جای یکم را اشغال کنیم. با پدر مادرانم رحمت که تا همین درجه باور میکنن در من و اجازت میتین که بازی ها رفته بیارن و اشتراک کنن. بانوان همچون مادر همچون زن در آینده فهمیش خود و جهانبینی خود را باید وسیع کنند. این چنین آینده فرزندای سالم به دنیا بیارن. امروز دسته های دخترانه شهر ترسونزاده در مسابقه های منطقوی جمهوری اشتراکی فعال ندارند و سال سپری شده یک چند موفقیت ها را نیز به دست آوردند. من در طول 8 سال میشه در تیم ملی خودم بازی میکنم و در طول 4 سال میشه که با مربیگی کار و فعالیت میبرم. در شهر ترسونزاده در سال 2023 4 دسته بانوان فوتبال تشکیل کردیم و در 4 دسته یو 13 15 17 و بانوان لیگ بانوان بود. ما در چمپیوناتی تاجیکستان بین 13 ساله سزاوار جای دوم گشتیم و 15 ساله سزاوار جای سوم گشتیم. در آینده حرکت میکنیم با جای اول را به دست گیریم، کوشش میکنیم و دختران خودشان هم حرکت کرده ایستادن در آینده چمپیون شوند و در تیم ملی تاجیکستان بازی کنند. بنا به گفت این مربی، اگر خواهیم که در من بعد از میان دختران فوتبال بازان ارزنده را به وی رسانیم، باید کار را از مکتب‌های میانه شروع کنیم و بعداً در مکتب‌های ورزشی جریان آموزش آسان‌تر می‌شود.
мо дар мавриди мушкилиҳо аз бозингарон ва мураббӣ пурсон шудем ва посух чунин буд. بانوان از همه طرف دستگیری هستند. از طرف رئیس شهر ترسونزاده و فدراسیون فوتبال تاجیکستان ما دا خیلی یاردم میکنند و یگان مشکلی نداریم. در کجای میخواهیم میدان مهیا کرده شدگی است. تمرین، لوازمات، تجهیزات همه چی مهیا هست. فقط کار کردن در کار، کوشش کردن در کار، مشق تمرین کردن در. ما آینده در 8 مارس روز مادران مسابقه جمهوری سن سال 15 ساله برگزار می‌گردد. خوب تیاری داشتیم. امروز ما از لباس از یگان چیز کمبودی نداریم و فقط مشق‌هامان را خوب کرده جای یکم را اشغال کنیم. اینجا بینای استورخانه و کتابخانه مرکزی شهر ترسونزاده است و در سوم آشیانه باشد مربیان مکتب ورزشی می‌نشینند و ما می‌بینیم که تا کدام اندازه امکانیت برای مربیان در این بنا فراهم آورده شده است. дар ин бино ду утоқи корӣ барои роҳбарият ва мураббиён ҷудо шудааст ки ҳангоми ҷаласа ё ягон машваратҳои корӣ онҳо сарҷамъ мешаванд ва барои таҳияи нақшаҳо машварат мекунанд. айни ҳол 17 мураббӣ дар мактаби варзишӣ кору фаъолият мебаранд. бинои асосии мактаби варзишии шаҳр ба назар мерасад ки хеле барвақт сохта шудааст ва сабаби надоштани шароити корӣ инҷо мураббиён фаъолият намебаранд ва дар бинои китобхона ва осорхона ҷойгир шуданд. ба нақшаи 35 солагии истиқлолияти давлатӣ як бинои наву замонавӣ сеошона бо тамоми шароитош сохта ба истода дода мешавад ки он ҷо мо метавонем фаъолияти худро давом диҳем. имрӯз дар 35 гурӯҳи варзишӣ ва 27 гурӯҳи тайёрии ибтидоӣ аз рӯи 11 намуди варзиш мураббиён дастпарваронро омода месозанд. рӯзи сабти барнома дар чанд толору майдонҳои маркази шаҳр ва берун аз он мураббиён соатҳои корӣ доштанд ки мо низ аз рафти тамрини онҳо наворгирӣ кардем. дар ин толори наву замонавӣ ки беҳтарин имконияти машқварзиро доро мебошад, мураббии риштаи теквандо вт ҷамшед сайфиддинов фаъолият мебарад. албатта толори мазкур дар тобиати мактаби варзишӣ нест, бо дастгирии соҳибкорон бунёд шудааст, вале муҳимтар аз ҳама инҷо кӯдакону наврасон ба тарбияи бадан ва варзиши касбӣ машғул ҳастанд. ба сабабе ки тинҷӣ аст, сулҳ аст, ободӣ аст ва чунин шароитҳо мо расидаем. рӯз ба рӯз талабот ба намуди варзиши тайквандо хелам зиёд шуда истодааст. ҳаракат кардем гурӯҳҳоро зиёд кунем. дар айни ҳол дар шаҳри турсунзода 4 гурӯҳи тайквандо фаъолият карда истодааст. мо хостем дар оянда ин намудҳои варзишро дар деҳотҳои дурдаст ҳам дастрас кунем ки онҳо битонанд машқ тамрин кунанд. баъд аз он байни онҳо интихоб карда барои мусобиқаҳои ҷумҳурӣ ва байналмилалӣ сафарбар кунем. утоқи либосивазкунӣ ва ҳаммом дар ҳолати хуб қарор дорад ва муҳити толор низ барои машқварзон хеле мусоид аст. риштаи теквандо вт шомили бозиҳои олимпӣ буда рушду нумӯи он дар минтақаҳо албатта барои рақобатпазир будани мусобиқаҳои дохилӣ мусоидати фаъол мекунад. имрӯз теквандочиёни ин минтақа шомили дастаҳои мунтахаби кишвар буда аз сабқатҳои гуногун натиҷаҳо низ ба даст оварданд ва мураббӣ талош дорад ки шогирдонаш ҳамеша рақобатпазир бошанд. айни ҳол мо барои мусобиқаҳои
ҷумҳури чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон бояд омодагӣ бинем ва дар он ҷо иштирок кунем ки рақобат имрӯз дар ҷумҳурии мо хеле ҳам рӯз ба рӯз зиёд шуда истодааст. аллакай варзишгарони мо барои ин мусобиқаҳо омодагӣ дида истоданд. ба хотире ки дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳурӣ шогирдони мо рақобатпазир бошанд, мо зиёдтар ба ҳамун шогирдоне ки таҷрибаи мусобиқаҳои пештара доштанд, онҳоро боз ҳам хубтар тайёр омода кунем. сафарбар кардани вардишгарон ба мусобиқаҳои минтақавиву ҷумҳуравӣ аллакай ҳалли худро пайдо кардааст, аммо мушкилии асосӣ сафарбар накардани вардишгарон ба мусобиқаҳои байналмилалӣ мебошад. омодаем ки барои мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок кунем. умедворем ки барои сафарбар кардани чунин мусобиқаҳо ба мо аз тарафи мақомот дастгирӣ мекунанд. мушкилои мо ҳамин аст ки чорабиноӣ дар ҳудуди ҷумҳуравӣ мураббиёнро сафарбар карда метавонем. аз берун аз ҷумҳурӣ ҳисоби маблағ камтар аст танқис мешаванд. аммо мо имрӯз ҳаракат дорем ки ҳам мушкилои дар пеш истодаро бартараф намуда варзишгаронро берун аз ҷумҳурӣ сафарбар намоем. вақте мо аз толори теквандо ба тамрингоҳи паҳлавонони гӯштини миллӣ рафтем, баростӣ каме таъбамон хира шуд. бояд дар ҳамин ҳолат сиёҳро сиёҳу сафедро сафед гӯем. бубинед, оддитарин қоидаҳои беҳдоштӣ дар толор риоя нашудааст. торҳои танидаи анкабут, деворҳои чиркину тирезаҳои шикаста ва аз тарафи дигар хунукии толор дар фасли зимистон хеле нигаронкунанда аст ва ҳангоми тамрин ягоне аз машқварзон яктаки гӯштингирӣ надоштанд ва бо либосҳои гӯштини ҷудо тамрин мекарданд. ин камудиҳое мебошанд ки барои бартараф карданашон чандон маблағи зиёд сарф намешавад, аммо ба қавли мураббиён гӯё онҳо дар беҳтарин шароит кор мекунанд. шароити толор хеле худо ба шукр наз татами дорем. ягон мусобиқа равем роӣ мекунанд. дар фасли зимистон хунук нест ҳамин толор? не, дар фасли зимистон хеле камтар хунуку хеле мешавад. бачаҳо хеле машқ мекунанд, гарм мешавад. ин толор хеле шудагия солони зиёда фаъолият дорем. хаб толори нав инҷа карсода оли буд нашида, оли иншоалло ваям буд мешавад. ба уҷа мегзарем толори нав. хуб, утоқи либосивазкунӣ ва масалан утоқи шустушӯ чӣ гуна аст? утоқи либосивазкунӣ дорем. инҷа дорем, либоса эваз мекунам, ба ҳамҷа мебиёд, медурад, болои татави машқа сар мекунам. шустушӯ чӣ? шустушӯ надорем. ин муҳим нест ба фикри шумо барои варзишгарон? муҳим ай, лекин нест ҳозир. акун зари толори навда мешавад, иншоалло ҳамаш мешавад. бо фаъолията хубтар мекунем. новобаҳса шароити толор имрӯз дастпарварони мактаби варзишӣ ҳамарӯза пайи тамрин буда ба онҳо ду мураббии соҳибтаҷриба Дадахон Қурбоналиев ва Аҳтам Бурҳонов дарс мегӯянд. албатта аз ин минтақа паҳлавонони хуб ҳам ба воя расидаанд ва борҳо шарафи кишвари моро дар мусобиқаҳо ҳимоят карданд ва ҳангоми муҳайё сохтани имкониятҳои мусоид боз шавқу ҳаваси наврасон бештар хоҳад шуд. аз вақте ки гӯштини миллии мо ҷаҳонӣ шуд, бо бачаҳо да бо шавқ пайдо шуд. хеле бисёр омодагиҳои хеле нағз машқ карда истанд. мураббиён бисёр шудагиҳои хеле хуб даст
درس داشته میونی مردم من داداخان قربانعلیف شاگردای من سید ولی گندیشکوف صالح گندیشکوف و نورسان هم دارم خیلی مهارت خوب دارن کوشش کردن رنگ همینا باید شود. бе муҳобо метавон гуфт ки таъсиси дастаҳои футбол аз ҳисоби кӯдакону наврасони деҳот имрӯз як нав рақобатпазириро дар мусобиқаҳои дохилӣ ба миён овардааст ва оммавияти футбол дар кишвар ба таври васеъ ба роҳ монда шудааст. дастпарварони муассисаи давлатии мактаби варзиши шаҳри турсунзода дар тӯли 3 соли охир дар як қатор мусобиқаҳои сатҳи гуногун ширкат намуда мақомҳои ифтихориро низ соҳиб шуданд. ин гурӯҳи футболбозонро мураббии ботаҷриба аз сулолаи чориевҳо фаррух чориев тамрин медиҳад. чун мураббӣ таҷрибаи кофӣ дар риштаи футбол дорад, нисбати шогирдон хеле сахтгир буда имрӯз барои сабқатҳои мавсими нав омодагӣ мегиранд ва чуноне ки ин мураббӣ мегӯяд, барои муваффақ шудан мо бояд шароити созгор дошта бошем. соли 2021 дастпарварони ин мураббӣ муваффақиятҳои бештар доштанд. онҳо дар мусобиқаи футбол ба назди шумо меояд дар синни соли 11 сола ҷои дуюм ва дар синни соли 9 сола бошад мақоми сеюмро ишғол намуда буданд. имсол бошад назди мураббиён вазифаҳои болотар гузошта шудааст. имрӯзҳо дастаи регар тадази шаҳри турсунзода дар лигаи дуюм ва бошгоҳи регар бошад дар лигаи якум футболи ин минтақаро намояндагӣ мекунанд, ки дар минбаъда масъулин ҳадаф доранд аз миёни кӯдакону наврасон беҳтаринҳоро барои ин тимҳо омода созанд. ҳарчанд имрӯз мо дар сатҳи байналмилалӣ дар риштаи волейбол муваффақ нестем, аммо оммавияти ин риштаи варзиш рушду нумуд дар дохили тоҷикистон хеле зиёд аст. қариб дар ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз ин риштаи варзиш ҳам дастаҳои писарона ва ҳам дастаҳои духтарона фаъолият мекунанд, ки мусобиқаҳои дохилӣ ҳам дар сатҳи даркорӣ баргузор мешавад. то ҷои мо иттилоъ гирифтем, дастпарварони мактаби варзиши шаҳри турсунзода бештар дар миёни наврасону ҷавонон муваффақ ҳастанд ва айни ҳол тамринҳо барои мусобиқаҳои соли ҷорӣ аз ҷониби мураббӣ дар сатҳи даркорӣ гузашта истодааст ва акнун мутаваҷҷеҳ мешавем, ки чӣ гуна имрӯз бо кадом сатҳу сифат мураббӣ тамринҳоро баргузор мекунад. бештари толорҳо дар ин минтақа, ки дастпарварони мактаби варзишӣ тамрин мекунанд, дар тобиати мактабҳои миёна мебошанд ва имконияти машқварзӣ танҳо баъд аз тамом шудани дарсҳои хонандагон пайдо мешавад. ва як мушкиле, ки ин толорҳо доранд, ҳолати нохуби утоқҳои либосивазкунӣ ва намудани ҳаммом барои шустушӯ мебошад. ва маълум аст, ки дар фасли зимистон ҳам ин ҷо хеле сард мешавад, чунки ягон системаи гармидиҳӣ мавҷуд нест. аммо ягона чизе, ки ба кори мураббиён монеа шуда наметавонад, шавқи беандоза нисбат ба кору пешаи интихоб кардаашон аст ва аз ҷониби дигар шавқу ҳаваси бачаҳо ба риштаи волейбол. маст дар ҳамин толор волейболбозоне ба воя расиданд, ки аз сабқатҳои минтақавию ҷумҳуравӣ натиҷаҳои хубро ба қайд гирифтанд. айни ҳол дар назди мо наврӯзҷон раҷабов мураббии волейболи мактаби варзиши шаҳри турсунзода аст, ки солиёни зиёд аст, то ҷои мо иттилоъ пайдо кардем, дар ин ришта фаъолият мекунад.
хуб айни ҳол омодагият чугуна сипарӣ шуда истодааст? оё ҳаст наздиктарин мусобиқае ки шогирдони шумо дар он бояд ширкат кунанд? чихел ки ба ҳама маълум аст, дар нақшаи тақвимии солонае ки ҳар сол аз тарафи кумита пешниҳод мешавад, мо дар асоси ҳамун нақшаи тақвимӣ омодагии худмонро мебинему. ҳам дар шаҳр ноҳияи тобаи ҷумҳурӣ рафта маҳорати худи мактаби варзиши шаҳри Тунзода нишон дода, дар ҷумҳуриям рафта мо бе ягон натиҷа ягон сол нагаштем. шароит чӣ хел аст? толор чӣ гуна аст? лавозимоти варзишӣ ҳама мерасад? шароит мо ҳам хеле шароите ки мисол бо дастгирии ҳамин маҳкумоти иҷроии ҳукумати давлати шаҳри Тунзода худи директори муассисае ки мо дастгирӣ мекунам, барбир камбудӣ ҳаст, ҷое ки кор аст камбудӣ аст. Бо пешниҳоди худи мураббиҳо директори муассиса моро метавонанд дастгирӣ кунанд, камбудиҳоро бартараф кунанд. он чизое ки дар тамрин бештар лозим ҳастанд, масалан аз ҳамада муҳим чӣ? туб ё ҳамун сеткаи волейбол дар ҳар тамрине ки лозим аст, масалан бештар аз чанд туб лозим аст ки имрӯз шумо доред ҳамун чизоро? бештар аз варзишгароне ки мо имрӯз бояд ба як тартиби дурусти волейболбозон тайёр карда расонем, ин бояд ҳар як варзишгар тупи шахсии худша доштанаш дар кор. як дуюм худи ҳамун варзишгар дар пеши худаш бояд мақсади ҷиддӣ доштанаш дар кор, дар мусобиқаҳо иштирок карданаш дар кор ва боз хостанаш дар кор ки дар ягон қулаи баланди ҳамин бозии волейбол рафта расиданаш дар кор. Агар ҳамин мақсади ҷиддӣ дар ҳамун худи варзишгар набошад ё фикрту набошад, мо тамоми шароити бозии волейболро ҳама тарафа агар муҳайё карда тамрин кунем, мо ба он дараҷаи баланд рафта намерасем. мақсади асосӣ бояд варзишгар дар пеши худ мақсади ҷиддӣ доштанаш. акнун биёед дар мавриди натиҷаҳо мегӯем. То ҳамин дам шогирдони шумо, дастпарварони шумо ба кадом натиҷаҳо расиданд? ман дар ҳамун нақши тақвимӣ ки агар ки мо то 14 то 15 бозиҳои волейболи мардона ҳаст ки аз ҳамун 3-4 намудаш наврасону ҷавонон ки ҳастанд, мо дар ҳамин мусобиқаҳои ҷавонону наврасон ягон сол не ки бенатиҷа нагардем. ҷои 1, ҷои 2, ҷои 3 гирифтагӣ ҳастем. натиҷаҳомон дастоваромон дар ҷумҳурӣ ҳар сол ҳаст. соли гузашта чӣ натиҷа буд? соли гузашта дар вилояти суғди ноҳияи Ашт мо мусобиқаи ҳамин наврасон ба рафта иштирок кардем дар бозиҳои ҷумҳуравӣ. сазовари ҷои сеюм катига баргаштем. ана худи бо дар шаҳри Душанбе байни ҷавонон ки баргузор гардид 2001 ва хурд, дар он ҷоям ҷои сеюм катӣ баргаштем. акнун чӣ бояд кард ки ҳамин ҷои дуюму сеюм ба ҷои якум рафта расад? меҳнат бисёр кардан дар кор, шароити бо хубтар кардан дар кор, умуман гирем қадрдонӣ бисёртар, ҳавасмандгардонии варзишгароя зиёдтар кардан дар кор ки байни хонандаҳо, байни дигар хонандаҳо рақобат пайдо шавад ки манам метавонам меҳнат кунам дар ҳамин дараҷа рафта расам. агар ҳамин чизҳо агар ба роҳ монда шавад, мо ҳатман натиҷаҳои хуб ва ҷои аввалро ба даст меорем. риштаи карате-до ВКФ дар минтақа яке аз маъмултарин навъи варзиш дониста шуда имрӯз бо суръати баланд пеш меравад ва мураббиён талош доранд ки нисбат ба солҳои қаблӣ корро хубтару беҳтар ба роҳ монанд. дар миёни ин наврасону ҷавонон ғолибону ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалӣ тамрин мекунанд, чун ба омодагиҳо шурӯъ кардан ҳадафашон касби зинаҳои ифтихорӣ дар сабқатҳои беруна мебошад. дар маҷмӯъ аз намудҳои дигари варзиш ба мисли кикбоксинг, гӯштини ҷудову тарзи озод, шашкаву шоҳмот ва боксу варзиши сабук, дастпарварони мактаби варзиши шаҳри Турсунзода соли 2023 аз мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ 208 медал ва сабқатҳои байналмилалӣ бошад 13 медал ба даст оварданд. дар бораи ин ки мо дар маркази шаҳр ҳамин намудҳо фаъолияти худро давом дода истодааст, дар ҳудуди деҳаҳо аз он ҷумла дар деҳаи назди сарҳадӣ мегӯем, деҳаи 10 солаги истиқлолият, дар ҳамҷа дадахон Қурбоналиев ҳар намуди гӯштини ва миллӣ тамрин ва фаъолият карда истодааст. дар ҷамоати Қаратоғ варзиши сабук дар муассисаи рақами 37
масаи рақами 37 варзиш шабук дар ҳудуди деҳа фаъолияти худро давом мерасонад. Дар ҷамоати Қартоқ ба дар 3-4 деҳо ба гӯштини миллӣ, гӯштини зудо рафта истодааст. Дар ҳамаи деҳо ба ҳаст мураббӣ танқисӣ ҳозир ҳамин вақти шароиту мураббӣ танқисӣ намекашад. ҳама шароиту ҳаст. ҳадафи асосии мо роҳбарият ва мураббиёни муассисаи давлатии мактаби варзишӣ дар он аст ки ҳаракат менамоем дар соли 2024 дастовардҳои хуб ба даст биёрем. соли 2021 баробари мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани боғи фарҳангиву фароғатии шаҳри Турсунзода ҳамзамон аз ҷониби соҳибкорон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр барои дӯстдорону ҳаводорони Шоҳмот як қасри зебову замонавӣ бунёд гардид, ки дар ҷумҳурӣ яке аз беҳтаринҳост. این مرکز ذهنی با شرایط سازگار فراهم بوده، دارای صنفخانه‌های تعلیمی با همه تجهیزاتش برای بازی شهمات مجهز گردانیده شده است. مطابق نقشه طرح‌ریزی نموده مکتب ورزشی، همه روزه در ساعت‌های معین مربیان شهمات به خوانندگان درس می‌گویند. چون اطلاع گرفتیم، سالی سپری شده در مسابقه جمهوری میان خوانندگان مکاتب میانه شهماتبازان این منطقه نتیجه‌های خوب را به دست آوردند. امروز باشد مربیان تلاش دارند که از چنین امکانیت‌های مساعد استفاده برده در میان شهماتبازان کسبی رقابت پذیر باشند. در این قصر تمام شرایط و فراهم آوردن بازی‌های شهمات خب جهازانیده شده است، نصب کرده شده است و در آینده باز هم جوانان و نورسان را برای خوبتر و بهتر در سطح‌های جمهوری و بیرون از خارج کشور برای شهمات بازی کردنشان خب آماده می‌نماییم. البته هر کجایی که کار است آنجا مشکلی یا مانع‌ها به نظر می‌رسد. چون در رفت برنامه آگاه شدید، بعضا کمبودی‌ها در فعالیت مکتب ورزشی شهر ترسونزاده به نظر می‌رسد. اما این نارسایی‌ها را می‌توان با فعالیت پرثمر و شکل درست کارگزاری برطرف کرد. در مجموع با امکانات و شرایطی که امروز برای راهبریت و مربیان مکتب ورزشی مهیا شده است، از این امکانات‌ها استفاده برده جهت بلند برداشتن سطح صفت کار و آماده کردن ورزشکاران کسبی کمر همت می‌بندند.